Shalom, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimay jalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang sa inagoriatas peham Tuhan. Dohor doham itongah-tongah namin. Terima kasih ma bani bagal ni pangidopimu apa pakolongimu ban namin. Naman ramot kon menjagai anjamas sarikon hanami ari lokus ari. Bani panorang sogoton pe Tuhan ibagas nasihol ipukah kanami hurja nami sigano pari. Jongjong maham totap mambubahon hanami. Ase ibagas malas niur hanami. Jana maronjolan bani hatamu tong hanami. Manlahoy hurja nami sa ganjang nereon. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ejape na siyam marianan bani panorang sogot nerion. Naboy isesehan nami marhitihon ni channel YouTube on. Ligapan sigano pari batta sa darion Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022 ay matarsurat bani buku tangis-tangis bindu 5 ayat 20 sada na makatahon sanon. Buan hamma hanami ale Jehovah mulak bamu ase saut hanami mulak. Pabayu hamma ari-ari nami songon na ijia. Bani perguluhan ta sigano pari lambin morudo ihap kon hita gugurta. Lambin morudo ihap kon hita homani age kesehatan ta. Lambin morudo homani age penghasilan ta secara ekonomi. Jana haganupan ay boy patubukon ibagas uhur ta sukun masih boy sonay ijado nani ne bata nalang isarihon ne bata do nani au pakon boy ope sukun tene ibagas guluk taon marhalanihon na masa ay. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marlajar kita kumbani pengalaman ni bangsa Israel bani panorang ijia marhitehon ni buku tangis-tangis bindu 5 ayat 20 sada on napatugah kon hubata halak na porsaya na manggulo ibagas pangarapan bani idop nihur ni nebata bani panorang on marimbang persoalan perguluhan pribadi ni sidia perguluhan perumah tanggaon ni sidia perguluhan ekonomi ni sidia doh bagalan tene sitaronon ni bangsa ay sanggah mareong ma rumah panumbahan na i Jerusalem. Artinya ay parutulo natang si bagalan bani bangsa Israel bani panorang ijia ay ma sanggah iboto sidia rumah panumbahan rumah yanan perjumpahan ni bangsa ay pakon na bata dumma rata pakon tanoh langadong bitine sada batu pe na martindi jana dumma gabi halong huta ay rosi gabi harangan jana aganupan pinahan pe dumma bebas tine mardalani hujay hujon tangis ni bangsa ay luar biasa tumang halani haganupan ay pambahen ni dosa ni bangsain nasonin bagal ni dopak sidea halani ay langadong sadape nabuy iarap kon bangsa ay nabuy mambahen sidea marmalas ni urbani panorang ay halaniaha pareong ni rumah panumbahan na i Jerusalem na mararti do ay simbol nadok mareong tongon, nadok maseda tongon, nadok hancur tongon, hubungan ni nebata, pakon bangsain. Totu, anggo do mamareong, anggo do mamaseda, hubungan ni bangsain, pakon nebata, maseda mahaganupan, perguluhan ni sidea. Sonay maho, babainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hita, kuriya ni Tuhan, mangidah, namasa ibagas perguluhan ta sigano pari. Langadong hapeni namaseda ibagas perguluhan taon namaseda sonin tumang. Lang ibagas boto ni nebata.
Tapi hasedaon atapi hasamboron Rossi hagalekon apa perubahan nalambin menurun, baik ay ekonomi, baik ay kesehatan edo pak konhita ibagas perguluhan taon mukahni ay ma sanggah nadop maseda tongon hubungan ta pakon naibata tottu sonaha do carata laho pabayukon use hubungan ta pakon naibata bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus domma ibahen ne bata parhitian bata laho pabayuhon hubunganta laho patorsahon persoranta pakon ne bata ayma marhitehon ni anak ni Tuhan Yesus Kristus halaniai songon panginduan ni bangsa Israel dopak ne bata ba ni panorang ijia sonai mahumani hita ibagas parguluhan taon buan hamma hanami ali Jehovah mulak bamu ase saut hanami mulak tottu ibagas parguluhan ta sigano pari seng na bata nalang mambuban hita mulak tapi hita dotene na maningon ibagas malas niuhur roh mangirikkon Tuhan Yesus artini ay bani panorang on maningon do itanday hita dirita aha manani sigundal bolon naboy mangambati lakata ase roh na bata lahu pajupah kon hita mambuban hita mulak hubani tottu maningon do ibuha hita uhurta ibuha hita pikiranta jana iondos kon hita guluh taon hubani Tuhan Yesus ase Tuhan Yesus matongon na mambuban hita mulak hubani na bata ase mardami hita pakon na bata ase roh torsani tongon parguluhanta kolobian niron anggo lang mardami hita pakon na bata ijay matene lang besonang pangahapta lang bepiyah ahapta mandalani guluhta sigano pare halani aningon porsaya do hita hubani Tuhan Yesus do naboy pajupah kon hita padamehon hita pasadahon hita pakon bapain halani ay porini petongon bani panorang on tarlobih ma pakorhon ni pandemi COVID-19 siya jupah tene jana ididah kita idopak kon hita das kubani panorangon sonaha perguluhan ekonomita sonaha age perguluhan ni keluargata pakon usahata na idopak kon hita ibagas parhorjaan tapi sonon ma nita songon paninginduan ni bangsa ay ase Tuhan na bata matongon nababayuhon ari-ari ni guluta songon nadop niin paima pandemi COVID-19 siya artini ay marpangarapan hubani na bata ase na bata pabayuhon ari-ari ni guluta na mararti do ay maningon to tafsir hita laho mambuha gulutaon ase irajay tondoy na pasing ase ibubahon tondoy na pasing tongtong hita makaguluhkon hata ni naibata alani ay maningon do hapeni ipaondos kita guluh taon ase naibata matongon namarhorja ibagas kita ase didah kita ma jana ahap kononta day hononta matongon ari-ari malas nihur na pinabayo ni Tuhan Yesus hubata na totap marpangarapan apa martenger nihur hubani amen martonggo mahita ajari hamhanami tongtong Bapa asi totap merondos bani anakmu Tuhan Yesus Kristus nadop roh kutongah-tongah nai mambuban haluahon huban nami asi maluah kanami lang pita kumbani persoalan guluh nami sigano pari tapi asi maluah kanami kumbani perjebulunan ni dosa halani dosa indo tongon Tuhan nagabesipan lang langi pasu-pasu mo huban nami halani ay hamatongtong Bapa na pabayuhon ari-ari ni guluh nami asi marhasonangan janah marhamonangan hanami tongtong ibagas Kristus Yesus Tuhan nami amen jalo hama pasu-pasu bani Tuhan na batata idop ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata Bapa
apa parsaoran ni tondoy na passing ma namakasomani na siyam haganupan. Amen. Oras sabat taganupan, bapay nang nilongan ibagas Tuhan tayo Kristus, ando harma sa ganjang nerion, nebata tongtong, namambuban halwakon apa malas ni urbata, asi dayhunon ta mahumani, ari-ari na marhasonangan, apa na marhamonangan, ibagas Kristus Jesus Tuhan tayo. Shalom.